دما خوش به امیوی جری بحثا تشتکی پر تایبت بکن تشتکی هیجا خباتک باش پیروز و نمونه کو دکاره بمینا که باش جبو گری کردستانی و نهالی بنیرن او بوکو زواج روجلات کردستانی نه جباجار کامیارانی یا روجلات کردستانی نه او بیجن کمانگره بخواه به درخوازی امام مستطیع زمان کردی دیگه آریکاریا گل که کو زمان کردی فیر ببین هم ببین او جی هفجین اویه بکا تازه به اوایی تشتاکو کرنه گله که جایه فقط هر دوکشی 20 ساله جنگ پاریزن یعنی هاوی دور پاریزن اکولوژی ده پاریزن خدمت اکولوژی کردستان دیکن دما بریار دانه به زوجنجی به اوایی جاره کردن خوازای لپاراستنا خوازای لاکولوژی فکری نه بسا بریار دانه نهونی بیشن چاوا وکمان دزانن گلک هریما مقابن قلن هیا آنجل روجلات ایرانی مارانه دادنین مهریه دادنین گلک کس درافه کی آنجی پره کی زیرا دادن تشتکی مازن دنویسن دماکو جهو بقاتلن لحو نکن دما لحو نکن جدا بن جهو جدا بن از بارم به چاقی مجبورن به مارانه بدن لی بوکو زواین کردستانی یکون همه بحث بکن گویا قنادنا و قانون ایرانی گویا قنادنا قلن گویا قنادنا مارانه کو لوان فرض کرنه دیسا تشتکی نمونه کرنه کو خدمتا خوازا کردستانی بکه خدمتا اکولوژی بکه چه گوتنه؟ گوتنه دوام بسابجن رجاء هجمارا سالی یعنی دکیجان سالی دبن بقاسی و هجمارا وی سالی و شتلین داریم بروی بچینه تکی کمرو گرجله چپکاری خانه وسا ایجان هاتش کدنی بالکشته از بیشم لگوری سالا کردی او یک حساب کرنه و که انتظارن لروجلات کردستانی سالنامه کردی بکارتینن سالا کردی چیه؟ 700 سالی بری زاین عیسیه یعنی نها ام سالا 2725 دنه بکو زوای مج کو ایسا زوجینه ده گوتنه امی لگوری سالا کردی 2725 شتین داریم بروی لچیای زاگروسی بچینه او تشتکی مطیش تشتکی فوق العاده گلک باشه به هم پای ساعت دوان خوش گرم رو جوانه چپکا بده و گروان خرات بکن گرب سازین اکولوژی کردستانی جی براستی وان خرات بکن ببنه آریکار نمونه و صاحب دارم که زیده ببن ئەموت ئەبێ ئەم نرخدانان و قیمەتدانانە نەمێنێ ئێمە هەمووت هەر ساڵەها سەڵێم هەر کاتێ ئەگەر ژیانی هاوسەری پێش بێنم لەو ساڵەیە کە هاوسەرگیریەکەم بە ژمارەی ئەو ساڵە دار بە ڕوو بچێنین لە شاخەکانەوە ئێستا ئیمساڵ کە ساڵ 2725 کوردیە ئێمە بڕیارمانداوە ئەو شتێکە وەکو مارەی لە نێو ئەو بەڵگەی هاوسەرگیری سەنەد ئزدواج ئەینووسن ئێمە چوار شتماندانەوە ئارامی ئێمە دوو جۆر ئەنووسین لە کوردیا ئارامی و لاتین بیژن کەمانگەر زیاتر لە 20 ساڵە ژینگە پارێزە زیاتر لە 18 ساڵیشە ناوەندێکی هەیە و کاری خێرخوازی دەکات و خەڵک فێری زمانی کوردی دەکات منیش حەزم نەکرد کە کچێک بووم کە نرخدان نەسەرم کە کڕین و فرۆشتن وە سەرمانە بێت حەزم کرد ژیانێک بێت وەک دوودانە ڕەفیق بین بیجا من هذا قصبه مكات شككو وكي اشياء كي بما كرين وفروتن نرخه كي لسرمدانن لا برا قصكو ام بي اوي برياله كي بگرن ام ببنا دو دوست دو هوار ساعات وانخش ام جوار سركابتن اتخازن بهويا كو نمونه وصا زيده بن